do krvi se dao. Uzviđači. Ako se ne vratiš krv, gdje se li zbilja bio na fotu? To je pitanje. Ima tu gore, okej. Ajmo. Šta ću ja vama reći? Ne znamo. Ovo je još jedna kudura koju smo mi lišo prošli. To je sigurno teže bez ovog snijega. Pa sad diskutabilno. Sad put malo. Okej, tamo mi kasnije. Gle, različiti kameru, ozbiljno. postoji mogućnost da padne što ne možemo propustiti. Ček te ja izvadim svoju. Ljudi bježi. Aj, pravi se da Bude me više nema. kuta, možemo onda 3D imat. Nema. Ajde, imamo još 2 šanse, neko. Morate pas za njegov vlog. Vlog, da može neki clickbait. Clickbait, pad u smrt. Da, sa 100 na 120 viewsa. Zbog clickbaita. Kako moram ići? A? Tu dole. Ja vidiš markaciju, tamo je. Di. Ajde. Ne mogu ni prekršiti proceduru Moram ići gore, još bi se Ne moraš! Sajla ti, žišara ti je tamo. Jesi bez veze. A još da nemam ovog kamenje. Stani tu, dite, ruka pačiš u grabu, bedak. Šta? Nema tu nije. Dobro, sad si na konju. Nemojte me sprat! Ne, Čuj, samo malo. ja sam odavde skočio na ovu stijenu. Joj. I zvao sam Karla jedino. Možda Lea. Evo. Op. Drago, ne ometaj me. Preopasno je. Evo, kad cure biraju put i kad dečki biraju put. Sorry, Drago. Kakav seksizam! Otvrti mi nogu. To češće, kad ti ovak neko nešto da se ne osramotiš što te plati za to. Ja se to spomenuo. Daj mi na to! Jel on snima? Da. Ovo je divno! Šta? Black Vented. Kako ćeš van? Ne znam, stvarno, daj ruksak mi skini. Čekaj. Hoćeš odskulivati? Evo šta se neće napraviti za dobar kadar. Ajme, strašno. Daj uzmi ruksak. Čekaj. Dođu njega. Evo, to je. Trebaš pomoći? A, ne znam, vidjet ću sad. Daj, evo ti ruka. Nice! Da ispraši se. Ko će Znači ovo je preuzet? death trap, znači nemaš šanse da samo zuk. A desi se. Moglo je i gore završiti. Mogu je medet biti unutra. Tu na kamenu. A? Tu na kamenu. Okej. Trebala bi biti, evo tu, ne, nije, lažem, gledat ću gore. Najčešće pitanje, di treba ići ili kam sad? Ili di je markacija? Nešto oko tog troje. Da, i tko ima maramice. Jel snima? Iza ugla.
Aj čekaj, aj pogodi ju. Pogodi ju. Stani ispod, ja ću potre. Da. Krzno, mislim da je u redu. Mislim da je u redu. Mazana. Nemoj to pojela, nemoj to pojela, budi pojela. Cool. Leo još ajde, ali Adrian, molim te, se vrati gore, nemoj, ozbiljno. Znači ako Adrian ode sa GPS-om i vidi da je to van staze, to je informacija. Jel trebaš pomoć? Koji si ti je? Pa ja ne mogu vjerovat. Ili trebaš pomoć? Da, snimit ću te sad. Pa da. Odi, jao, pa ti si katastrofa. Snimaj ovo, gle, utrka. Utrka vidim jednu, da. Čekaj, sad će biti dva. Pripremim kameru, ovo će biti... Da je bar to profa rekla u petak. Vidi! Oooo! Znaš koliko je sati kad ti se led počne stvarat u boci? Ali, legit nije slično. Ovo fakat jesu od medije, da. I nakon ekstra 3 sata, suze i smijeh, došli smo do skloništa. Kako se osjećamo? Sumnjam. Evo tu malo ispod doma ima jedna mala špilja. Toliko dobrih i velikih siga ima. Predobro. Pazi ovo. Malo je ono nespretno. A pazi ovo. Čovječe, pa to je više od Lea. Predobro. I dole kako se cijedi, sve topi i onda se zaledi. Au. Zakačio sam glavom par komada, nema veze. I gore po stropu. Ne znam kak je trebala ova staza ići, ali uglavnom izgubili smo markaciju. Vidimo markaciju što je pored nas, nije. Ljudi inače na peći kuhaju čaj i kestenje, jel tako? Vidim čarape. Čarape. To okreni da ne zagore. Da, pa moraš. Kako napraviti UFO u prirodi 101? Mislim da ti jesi opro. Da. Jesi uzlačiti? Ej, Da. Nekaj ovo remek dijelo. Ha? Ovo remek dijelo. Hladno. Kako ne? To ti je apstraktna umjetnost. Pa nekaj. Prijećeš Okej. snijega. dobro, zapamtim. Ma ne. Ali izgleda jako fora. Update. Zaboravio sam snimat malo prije. Mislim da je zadnje na čem sam stao proces rađenja juhe. I to smo skompletirali. I fakat je dobro ispalo s obzirom kako smo kuhali. Kuhali smo i čaj je dobro ispao. I sad smo krenuli nazad, opet sa malim zakašnjenjem, a valjda će biti ok. Valjda nećemo opet po noći doći do auta. Da, bomba je okolo, fakat priroda, uživamo. Da, evo šapa medi da cca ko moja šapa. Šapa, ajme, ko moja šapa. Preporezna. I dalje ljudi tvrde da smo naletili na jednog u autu, ali
To je bila jedna osoba, ali dvije, tako da možda tripaju. Ako vidimo kojeg, probat ćemo ga uloviti. Kako? Što nismo tu bili dobro i došli smo do ovdje. A? Dok se ne dogovaraju gdje treba ići. Iskreno, bez imalo pretjerivanja, ovo je prvi put da smo stali na šoder. Skoro prvi put, možda drugi put da smo stali na šoder. Jer je sve ostalo bilo po snijegu. Još jedan update. Sad smo po drugi put od 24 sata u šumi po mraku. Valjda nećemo opet po noći doći do auta. Nadamo se da je blizu, da ne bi opet bilo pali svjetla, traži put, traži markacije, traži auto. Neku Ma ustavu. ništa ne vidi. Nice. Tak na večer kad idem Znači, doma. gledala sam ovo. Znaš kad dugo gledaš u svjetlo pa imaš točke. Ja sam osjećala da vidim to čovjeka. Nije, ne bi svi vidjeli da je. Smo u metru. Vanzemljaki! Jeli Možda svemirski brod lijeće. Ništa se ne vidi. Ajde, To. približavaj se! Spušta se! Sve kriva strana, nije? Malo konteksta, ovak smo već sada čekamo pol sata. Ej, zamisli da to uopće nisu oni, a? To! Moji ste! A bed mi je što nisam suzavac iskoristila. Jel da? A možeš Šta sad ćemo? na dragi? Da ćemo raditi. Znate ono kao da sve priče imaju sretan završetak. Well, crko nam je auto. Sad čekamo hak. Moramo naći neko rješenje da se to riješi, ali znate, baš dobro. Vidjet ćemo. Da, sad vidim dok editiram da nisam ništa snimao dalje. I sad kad se sjetim da je to zapravo što sam zaspao. Sad poslije ovog dijela sam zaspao, sam na sjedalima i prespavao sam hak i dolazak i kad sam se digao, cijeli kombi su digli na taj kamion hakov. To sam sve prespavao skroz do Zagreba i tek sam se u Zagrebu probudio. Tada to mi je malo žao, ali sve u svemu osim tog dijela s autom je bilo jako zanimljivo i jako lijepo i preporučio bi svima koji se bar malo bave sa planinarenjem da odu gledat na Bijele stijene ako niste već bili, jer je jako lijepo i imat ćete lijepo iskustvo. A valjda je to to, ništa, vidimo se u idućem videu. Peace!